Sanibonani, ngiyakuvusela namuhla ngeligama kaJesu shem mazelwane ngiyaxolisa ngatholanga isikhathi ku-post ke YouTube ngihlala ngikube busy kakhulu nalamsebenzi lo ngibhizi ngako. Bengibangisa ukuthi ngale msebenzi nakhona ngiva ngathi kushaya kakhulu banginika into ama-project amaningi angangitholanga isikhathi ukuthi ngifake i-video manje namuhla ngithi ngito-posta. Ngiyabonga kakhulu ukuthi mhlambe ngalapho ukhona nje uzovula le phone ulibukela le video mhlambe vela maybe something like a revelation or something like that. Manje namuhla uyayiva ukuthi namuhla sengigciniwe kakhulu ngisebenza kakhulu and lelanga namuhla bekushisa kakhulu ngisho ngishaya ngabo 12:01 so lelanga ngakutshela bekashisa ngalinye indlela bengicabanga ukuthi ngitofa mara kunandzaba ngaloko sengikhohliwe le ndzaba leli sengifikile endlini ngingena endlini ngiyaphumula ngizohlala phansi just ngiphumula ngikhululeka and mhlambe ngonathe tiya ngathi ukuthi ngidongenela abanithiya ngidodendele nje because umngani wami akekho namuhla ihambile akunandzaba and kuzokushaya ngabo 6 sengiyalapha idina nabangani sidodla kamnandi angathi ukuthi tosiphekela yini sitobona ngaleso sikhathi mhlambe tosiphekela ukudla emnandi kakhulu ngicabanga lokho maybe hamburger angathi sitobona ngakho akunandzaba sitobona yeza lesikhathi lesi inyala ngila etinyala esikhathini angathi ukuthi isikhathini mara ngathi ngikuchazela shem namuhla ngitsinwe njani shem ngisebenze over ngishaya ngathi ngisebenze njengala lamasotsha aRobert Mugabe. Shem ngiyaxolisa sengikhuluma ngama-politician angazi ngicabanga ukuthi ngitoze ngi-involve abantu emasojeni into le conversation leli mara akunandzaba. Uhambe njalo impilo nje sometimes uyakubhanga ukuthi na a surprise ukuthi tiendeka so sometimes vele tende amangaliso kakhulu just indlela ukhona uNkulunkulu usebenza ngakho. uNkulunkulu vele maplani akhe itulo kakhulu wayethu because yena kahle uNkulunkulu unemandla kakhulu and bantu thina sihlala sikhohlele ukuthi liqiniso leli sihlale sibe sikhohliwe because sicabanga ukuthi uNkulunkulu vele ngathandaza namuhla ngeke ngive kodwa uNkulunkulu uyasiva kakhulu and yasiva ngale undlula kusicabanga ukuthi siva ngakhona and itasiphendula namangaliso kakhulu. Ngiyakutshela just ufuna ukuthi sibe naloku themba ukuthi uNkulunkulu uthembekile kakhulu ngako lokho sithandaza ngako lokho simbekela khona ukuthi sifuna kona uNkulunkulu yasiva and utasiphendula ngalinye indlela naphandle kwalo sicabanga kona. Ngiyacela ukuthi niqhubeka nalevi yakhe and uvela kuba le-expectation ukuthi uNkulunkulu tokenda lokho mangaliso and tokenda lokho undlula ukucabanga khona. uNkulunkulu is a great God, mighty and powerful. Just yabona amaglasi ami ukuthi abesikhiwe kakhulu ngathi ngicabanga ukuthi ngilelanga namuhla sekushile mara kunandzaba ngaloko athi ngigcina ngala sitoxoxa-ke next week for episode 5. Namuhla akekho gogo shem ngicabanga ukuthi gogo sokugcine uku-act ama-video ami.